Prva tekma po reprezentančnem premoru je bila za naše pubece uspešna. Ob premiernem nastopu 3 nogometašev je padel Koper z 2-0. Tu so najzanimivejši trenutki te tekme. Lukejev adaptacijski čas je nekako po pričakovanju najkrajši, oziroma bo najkrajši, zato je tudi dobil priložnost prve minute. Drugi igralci, kateri so prišli noter, so pokazali, zakaj so prišli v Maribor, ampak dajmo jim še čas, pomeni, treba priti v naše principe, naše avtomatizme, kar ni lahko, zaradi tega, ker so naše zahteve zelo visoke. Po drugi strani pa, kar se tiče same tekme, danes imamo dobre stvari, imamo stvari, ki jih treba popraviti do naslednje tekme. To je bio cilj da nastavimo tu gdje smo prestali i mislim da je to nama danas uspjelo. Mislim da je prvo polovrijeme mi nismo odigrali odlično, falila je nam malo kombinatorika, ali ipak smo stajali dobro u odbrani, nismo ništa dopustili, tako da naš blok je bio danas dobar u odbrani prvo polovrijeme i onda drugo polovrijeme mislim da nam se vratila kombinatorika, više šansi, iskoristili smo danas 2 šanse, nismo dobili gola što je isto super za nas.